He namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel of course namteta ka mrangaphandle man then president le vele vele ngata ki linka nansuku then from the vele vele ita ki hetela hi the twins. Lava ngata ki va linka vele vele nagagash man. So iti 20 ta March kuna video clip of course le mrangaphandle ka fika yi posta ka TikTok, a very crucial video, a very important video da ki pfula hi to ku ifike yi ku yinda vele vele. Aye President Mayengani wa vulavula Gaza Nation mrangaphandle n'winyi wa Gaza wa vulavula a yeni mahlweni hi votela nsuku aka Big Brother. Mundzuku i n'wana wa wena tela ku voteriwa aka Mrs Limpopo, Miss South Africa, Miss Universe, ala ku voteriwa ku va player of the season kun'wanyani sweswo a hi supportaneni magaza ka hina khomana mavona rixaka leriya rin'wanyani shem na vachava na ti-celebrity ta ka vona tichava na vahlonipha hi ku va sapotana hina ni tivi ta ku ho twi nga ku munhu ta fuma ngopfu a hi tlula a na vhele hi nge fani a hi zameni ku hi sapotana. President Mayengani wa vulavula hayi vulavula mrangaphandle yi vulavuleni swinene i mhaka kahle swinene tani swi mi swi twa ku mrangaphandle has been supporting nsuku na yona from day one. Mani nga zini ri awe hi swo swa Big Brother ku vulavula ntiselo swo ho sungula mi ni vona mrangaphandle yi share and then swi ni swi follow I'm very sure ku ri mrangaphandle a yi nga shareangi swilo swa Big Brother leswi a ni tshembi ni vhota ni ta ni heteleli ni vhotini vulela ntiyiso no a ni voni wona mhaka leswi i mhaka kahle swinene. Yeah, hopefully mi vote therein guys. Video already yindleni even previously if mi nga se yi vona ta vekela link on top comment na link la yi kona ka that video ni le ka le video ni ta tlhela ni vekela e link mi nga za mi vota vele the details ti kona ni le ka video leyi ni yi vulaka vele vele. Yeah, as an outro ka section ya mrangaphandle kasi ku ni le ka ni mrangaphandle is it a filter or what? Pesho ndino ku yo tola na lipstick so what's happening bro? What's happening here? Pesho ndino ku yo tola lipstick so nzweni swi notice ku hayi man I think I filter swi ndino ku yuva yo tola makeup so swi ta ku ri filter ya phone yi tirhisaka leyi man swi lava yi lunghizeleni vo hlava akani lunghizela mrangaphandle filter kwalano. Oh before I forget ni vona makhadzi vele a postini hi timhaka ta nsuku la nga fatsala ku win is a win my queen. We are all voting for Nsuku, not turning back. So I voting guys namuntlha ti pfala hina ni 9 kahle ka Friday. Swi leswi cinciwanyana swilo ya hambi to hetelela ke ani hina hi follow Master T na ku to hetelela so I voting guys. Ya hi leswo ya so loko va ha ri busy vele Agiazo na Gagash hi ti-videos ta vona vele after loko Agiazo yi endle a video then la mi swi languta kahle laha yeah 2 days ago vele hi vona the twins lowun'wana wa vocal vele Timothy a fika a endla a video on TikTok. This video ne ma yona video like look 2 days ago and then hanu yandra ku update and you video indlu after leya Agiazo loko after loko ndle live e we na Timothy afika ndla this video ne so video leyo I'm very sure I'm very sure he was celebrating that beef. I'm very sure guys. I'm very sure. And then show we side don't go for Gagash one ava holova yana previously. I'm very sure. Munhu a tshama hi vona very Gagash yena la nga ndla ti-videos various videos a kha va accuse hi swona and stuff like that. So I'm very sure guys ku that clip I direct wa lang so sure the twins they are happy
that beef leyi na swilo ku hi nga ze hi vona resolution ya yona a ku za vona resolution vhele tanihi swi ni nga swi vona hinkwavo va ha lo endla ti-videos nga ka xa kombisa ku i blamani yona Hagiyazo Hagiyazo na yona yi tlhe fika yi kombisa ku a yi ti voni nandzu a yi voni yi nga xi endla xa wrong yi ngo apologize but for now a yi swi tivi so yi nga tsakela ku a fika vula straight ku ncini lexi yi nga xi vula xa wrong eka timhaka ta yena of course na pastor donation and stuff like that so leswo guys loko ri amuketsa ndo swi ka va ni ta kombela mi tlika subscribe ku na tiwonini mintirhweni loko u nge se sayina miyela va ri wa tika ntirho loko u nge se ku tikela miyela u tika ntirho n'wana mhani u nga swi tivi ku hambi u ngo pa supervisor u tsutsuma u zamazama swi fanana hinkwaswo swi nga endli va ku nyika wonini u sayina u karhi u hlupheka hleketa no yisa feme u tsutsuma loko ni ri na boma ndo yi hoxa havafa ni ku yo mintirho hlupheka ta fa mintirho we are tired yo we been Jesus know that